kila bandu bonde wetu kwa tande kusira ndini wa ithimoni ende sia 107.5 ende nikenda isethi ya maundu ni masio na ulika ndini wa mitandoni itu na ende ya www.mutongoi.fm.co.ke nikenda na ende maundu ni mokanesa kwanzia ila ya ilite na ende asandi sana isioni zusio ndendika na ende mama kundi ta mayane ma LLT mayane labda musamo mayane ma masala mayane ma kila aina mayane ma njinja mayane ma black tea ende iyo nde ende nokwitha na ende yekwatia kwanzia ila ya ilite kuone Mutongo yefema ene ngwatanio ya mukamba ndo ndi kwathie na kuya kana na ende tiulika nthini wa 92 muthirani wa mundi maridadi sana nthini wa mazani asuma amina ubika ni kana ni kuya na ende twitha twinenea ubo wa uiti na tinene ubo wa uiti twivicha uneni wake president Ruto muthirani wa iyo na ende bala na kikalo na tongo ikibathukanio kana palo kwa ndresi ya nthi ya Kenya na challenges maybe ila si thitovo nthini wa mubiani wa uiti na indi asante sana karibuni sana andu onde alama tusese kizandini wa Kamemeni ka Mutongo TV na alama tuithikise ndini wa Kamemeni ka ituka wasia ende ka Mutongo FM yuki kwa jani cha mthirani wa mundi tuenda usuania kwa bamwe Biblia asia njoni tusemezane na nondo wagwetha ende cha umela mukamba asia akigwika wangwa mthirani wa iyo ende president Ruto ni waisie kuma nthi ya Kenya ya kwata wiyathi yithi tuna challenges mbingi yithi tuna mitau maliko myanda asiyema na mbongesi ya miti kwata wana ende siyetulikanga ende kuma na uiti na ende usuita bandu utaweza kwitha na ende uwe kwata solution ya maisha alama tona utethia mwene nthi ani ukathi years ya more than 50 years Kenya yithi tuna challenges thingi theni wa maundu ni mauiti na asia kuma osa utongo inthini wa miaka ni ya Kenya nu sovi ye uitiusu indi wethwa na indi utona wiki mwene nthi wa kiwango chonthe uitusi ni waisenesa kana ni wende na kwitha witethia ngo wende na witethia andu alama nena mbesa mbingi no gatethia andu alama tena matene na mbesa mbingi kila mundu wothe ni waise no kubigwa ni uiti ula wende na kwitha wiba nthi ya Kenya ndi bala waise kuma independent nthi ya Kenya yunende ekwatie usungio indi wa uiti indi ulotoma kwitha witethia komoni mwananchi na mwene nthi wa nthi ya Kenya je bongo ndatu nena nina kumutha nani wa munthi tikula ni makulyo ndo wagwitha ni taumie thini wa uitinu late kwata siana uitinu late isi muno weta wa NHIF na tauma thini wa uitinu si wa NHIF nitokie thini wa uitinu wa SHA na nthi ya Kenya tondu wisikana kume pindani na zamani za kale miaka na mikaka nithithitwe yikumbiliru ni mayundu ende masio matema uiti ithire na challenges mbingi thini wa maundu ni ma uiti na indi yu muthenani wa yo president Ruto ndatutabisia ndeto siake tuyati lili nthi ya Kenya ni kwatite solution nthini wa maundu ni ma uiti mathina lama na tuame bo kume bindani ya wiyathi ni mathelu na nthi ya Kenya yu yi bandu basio yu bala itona kwetha yitania uiti musio yo muthenani wa munthi yu ngwenda kukulia wibala wenda hospitali ni kwa kwibala uyetiawa nthini wa kisioni chenu environment ni hospitali maybe wa serikali ndini wabala wisilanu kwithia na independent hospitali we bandu na indi balandu maenda ukwata uiti nje ikulilangu ni na mutherani wa muthirikana ndini wa statement yesu ya president Ruto yulu wa uiti mutherani wa iyo no kwirikana nake kana nthi ya Kenya ni kwatite usungio ndini wa maundu ni ma uiti kuma alika ndini wa kivilani ndeto isi yake no kuikwata mbau kana ndo kuikwata mbau kuma alika kivilani ase na indi maundu ala ma uiti mana tuwa maithi ni mwene nthi ni maendera kwitha maisoviwa maundu asi maendera kwitha na ni maithela maundu asi na indi challenge sila inethi wa asibo sia uiti oyiyibo je no kwirikana nake thini wa uneni wake ni ndatu cieni naku nthini wa masani tasu kada isethe ni wa kuna simu undabie umbandikie kwa indi kwangaliko ni sia kwa nini mautumani makube lani 23915 umbandike utumani waku bau ende kana na ende uthindiri wa Facebook Mutongo FM simu ya kwa na ende noti muonza nyanya 355 ende thandatu ina emwe 0783 ende 55641 Mutongo Mutongo FM no yes amugere zabi ni mtoka mwene tingi kuma ngaliko chano mwingi sendo karibu sana musio katingi tingi ngaliko sia mwingi sendro uka na wani waku kwa mugero neza tujui kale kwa andao kwa kilukala president na nene nicho kweli kweli nicho kweli kabisa mimi sasa ngure vikindu peke mimi sita kwa ati andala magui ando mwene ndita kari zicha kwa mundu jua idwa ipi
awaya nda Saudi Arabia kuma buo zingana Yes. na kuma buo zina go mutu ne ila watu ndai Wendia zanu renjeze na sha. Nina rizija ne ngore wikindu chai nanga miezi to ngara na waite ne yitatu. Kwa hiyo wazeni kuthukuma. Sani kuthukuma kabisa nani. Na kwa hiyo yaze kana President Ruto alikakipila ni undu waise kana nthi ya Kenya ni kwatite solution ya maundu ma uiti. Of course, kulingana na oneni wa president. Yes. Nini ngukwa rambo ya novana kuma alikakipila na bindu ndo ya chani tereje mwene. Nundu na ngore wikindu. Yes. Ya wati ya process yayo. Undu ya iti nuteze. Lakini wale kwa atia nusu dino la winandu mwingi ni. Mundu ndaya yandikisha. Yes. Mundu ndaya kibande. Mundu ndaya yaka kuliondu undu ati ya process na kwa checha ndu kuma. Okay. Uke nyokwira mbunge nuno. Adi uke tikila baba kwa numeka andikisha. Dawa yituangana na family yake. Na mundu ukene kwenda kwacha mwenenzi. Kulendo kulia mwenenzi mukamba mataku kama kweni wa kipi. Yes. Adi ayandikisha ele nusina kibande wina ID. Eba baadhi mtalo andikisha no mana kana sibinjo maana na kana maana randatu kwa mine kwa andikisha ufu kwa mine kwa andikisha kwa nwari yeri ila wawa o ka idoni cha kinukula kibolu kula wina cha ndu kinuki kwa sababu logo ni kuma bizali cha account tuni cha nyeno rondawa ukuja saa ingine ndi pazeni ni rondawa. Yes. Kilo na kwa kana president ya singa tenga ya cha na mama ngama na mamini kama mawili mazamba zenda wazali kila bana nuru nyo ngabiche kana ukada twari nzite cha to akubaida to yendile mtingi muno na ndola matari nzite cha bazalo ale babo mwingi bazi niye muno sana umwe era no zinumbitu kwecho mwenenzi uide umundu uide umwitu wa mwika rene kibande eno nzite cha kwati ya proze eno nzumana ngoja kwa ni mundu cha ndu bukuma wa mundu kwa cha ndu bukuma na uringize kutu kubeva onjinga na mwenenzi ndakara kuti kuchemwa mawana chapa alamo kengano tukanizita nendugu wadu kuche mwana wadu kuche mbunge nota musala milioni umune tendera ngane ake kito muda mangiliana mbilikana wadu kuche katete kaba wadu kuche ya mjia wala mjia wanu kia na ndumage na idoni mbilikana wana agunde na kendo kwa katete kaba ya mukunezi na kutumenda na jozi zana kwa utumia na kukaenda nukarizi cha cha ndio huko. Alright. Thank you. Uno na kwa jeda nisi mwenenzi uide mundu uide mundu muka uide mutumia enda orizi cha orizi cha ila wiwa ka idoni cha ana kindu kingi anu matomana utarizi cha na waka mutu likita kumbaki loka ni kitano hito chani ndio ninone to uchoa yo nabalukula meboni mangabana beke na tikali ndawe ile mwene ndio ndo wamba. Alright, thank you. Mungu kwa president koko muno kabisa. Alright, thank you. Eto anende mchoka kumangale kosia no thank you sawa sawa na ndiri oneni wake na ndi bala president waise kume bidane ya wiyathi ndi ya Kenya yune ndi kwatie solution kana ndi kwatie zungio anthini wa maundu ni mauiti. Yes, ekulyo yakwa ende kana uneni usu wa president muthanani wa iyo nainde nuku kwa tamba ukana uyona ata weta mundu. Thank you sawa sawa Mutongo FM Mutongo TV. Mutongo. Yes. Wa mkaneza. Na mkitazama ndoto iwe. Hali sawa. Karibu. Yes. Ile ni wa mjini ndio kwa roko. Niki itumisi ya kunenge. Ndio nyalo ko na budi na kanu na kwa yidi. Ye jaba ye ni na ndio ni ma ya ko. Ali ro jale na ge wa kiwo to. Wa ya adu member ya da yidi. Agora kale desha. Kia ya mau. Sanda, thank you naende na kiosua sioneni wa president ndesa ukwata mba unaende kumana na oneni wake wa mudhanani wayo naende balo nunene ya maundu mauiti likala kana nthi ya Kenya maundu ni mauiti methi na challenge mpinge muno mara mikomo ya pata vaye mara kina kiki yikika mara kina kiki yithi
na indi maundu asu na indi President Ruto aseti andi alika ofisini ni wethi na indi ena answers ya maundu tasu. Je, wenu kwa naone ni wezu wa President nuku ukwata mbau Mutongoi? Hello? Yes. Wamukiata. Neza mnoto inywe? Neza yu. Yes. Wakinyamuni, karibu. Mwatuara. Tuyasi yomu no? Yes, karibu. Thank you. News ni wewe. One ni wa president wa kuhusu wheat. Kaje. Kwa wake no vitu no moseo. Kwake Kwake. Lakini kuta bala kuisila ikumele kwa wewe amwenende. Yes. Chai no ndi successful kwa kila mundu. Okay. Nyeta kwenye mwene no ni experience ya sha. Chanye kwa ni ande lakini binda yete ndiye kwa mbi. Kwa uno ya utethisi Nyeta kwa ni ande ni no kina na kwa ni mpanga fulani nice hali. Necessary ilambe sajani ni cha ila MRA wala mzee kwa ingona. Mambije kuingilie 10 kiona cha. Kwa ni rizesha. Wala ni rizesha. Ne azma masidalizi ndime warani mambea. Tago mai kan mande nyabalang kiamba. Nuno ni mwana ni alikachani. Na inza na ina kuna MRI na media results. Na media results. Mambi tena la mjenji wa kuma. Mbezela na idea na ngili nongilengili 20. Okay. Enda motivia na ke. Mambo ngame yake na mara shabu ni ngame kutoka lakini sini ndai basa kwao injiza kwa kunanga na kile information kana isawa hiyo kaje mundu atia ukweli yo ni kumutenda kwao ni wele hospitali nge kana welo ibinda yu nye kuwanga kwa hii ngai nundeza jireana ni ndayo ne kulo na kwa ni jiza kwa kana ba ni zai wiye wewe tena niyo wala diwekiana na isiro yako na ID ya kuongela mkau na yana wina ngana baza tingeke kara si lingua wizo no city yes ya nes na die ngini mo confirm ndo ya ni andeki okay ili juke mtu manki unga president mono katika ni katika ya si ukire ndio ndo support dizo support all right nundo mando nundo waje ndo mwene kana kunge ukime mweso ni chama mtu anaona support ngaja no ni mweke 100% bayambe yes ni babe mo hizi okay na nenda rabia nende kaka ngoraji tiuka president yange akula ngoraji ke no kone kana kione ka kangone munye mwene onda mauta na kitu kitanga na moto tangie kulani jamaa basi karezo kwanda mko wa mauta ama mauta mkambo miongo na kene kana musisengo nyawe kana musisengo mutungwa ba ako azoje mi yano ndo ni kana mukwara miaka ni mu all right thank you tunene tobona indi wa uiti ulona ni President Ruto mudharani wa hiyo na indi balokwasikana na indi ena solution nyaka sisu ina endeni wa utongo ikana balona ethi ye uiti na bala uti wethe na indi around 50 years ago no minda kwitha ena solution ya maundu la mathina cia mwene ndi na indi asune maundu ala na indi President Ruto ndi kunena mudharani wa hiyo na nagwia na indi ena andu make na indi ala ukita namo ala me kunena ame kuelea siobo wa uiti na indi asante sana kwa lamu zetu na kwa tiandeni wa mitamboni ya mutongo hivyo ngwata ni ya mukamba galikona ya utumani mukube thank you sawa sawa langi mo na indi mendeni na indi wa maundu beko na indi hapo kwa sawa sawa thank you kwa sha I can say it is the hospital with the complication not the system. I am Felix Kimeu ende Bidhi ende Matinga galikosia kitwi thank you sawa sawa asante nebuka galikosia sha is the hospital with the complications and not the system eto Felix Kimeu kuma galikosia Matinga getwi south thank you sawa sawa mitambo neta wa Kenya ngilone na ende nienda simu ya minia emwe mutongoi brother yes brother ke fortune ngalika mubinge karibu sana thank you my brother yue nye kinu jambe kanaje unani wa raising kwa tamoko kati ngalika sha nundu akwira sha ni nande kondo kwele nege na brother wako emo usa iti serious na kama mwingi lakini nani kwa around ngiliga na yuma something yes indi mbeza nengu ngure na unye nundu nyanji na register sha na naiba whether am brother magi kwa tuna hapo
o yu mwiyo wa Mwanza kiviti cha brother wake komete obu mwingi kibi was 67,000 nisha oni ni experience ya shaka ni kulukuma kila kina issue ni facilities ya hospitali. Okay. You utokera zindu zio wana yo government ukenda ni kwa mizini ile kwendekana zika ikatoa hospitali. Aisha ni lukumira neza. Ni kulukuma zambe wa inisha ye. Na wazizia wazekela genge mazidali magati na corruption ile mazidali na matakitali. Mundu sometimes video kadi kera example mwingi bena idini. Lakini wazika mwingi bena wenda ukewa idini twins wina sio ano. Kwa uwe kakumalu kanza audio dinwe kwa ndakitali fulani. Na makune ngela namba na mawiko na simovu. Yu gwe na corruption ka tumika buga ila wadi ba ila besa kwa ba wadi njili to weba koya. Weno ga nulo ambeza makodi kana ndo akwenda wa mina kwe bya shaka kintu kingende ndakitali mekwata. Uko mrevi ukiri makodi makweka le mundu bu nundu agwele abeki makwenda maye. So na muimati na jaka kana kauni government ne bukome we wayo nundu agweza kwira national government njoko nangalika mazitali ni ile maundu masha. Una corruption nyuma katika kauni government kuja kwira pesa ya video chanda wa na bazungu zilingi kwenda mazitali my brother tinga na zamana ya. Thank you so naende katwi kilengidi ndiro ndani twa mudhani wa munde mazani tasu naende asante sana kwa onde alama participate naende makuna simu naende maumyone ni muona woni naende eniti kukanthiri wesani la yukite tunenangania lilo naende wa maundu tasu nikendethe naende unenga mwana uko ne simu naende bateka latito up next vilingi wa mauvo ende kwanzia ya ukube ende vandhiri wa mitambo ya Mutongo yevema unasema ni one time sema one time naitoi nokutuma medho na vemwanya tuile yako ichachuo tio mwezi nyene wa waiba ngaba na mazabwe wa chama kiba iyo mwe ma waiba tima Kalonzo tunenge Kalonzo na timu nenga askali make ma waiba